Futuporo, kua whakaingoatia te aroa kapa rangatira mo tā rātou kakari nui tai ore ki te hoariri mai rāno ara ki ngā kahurangi. I te tau whāinga tuarua o te whakataetai Investec te kaumārima, ka tū ki Waikato hei te pō mere. Kei roto a tāne rau Latimer, rāwa ko Tāwera Kerr Barlow i te aroa kapa. Hei tā te kaiako i ngā rangatira a Dave Rennie nā te tokomaha e whara ana, kua panonitia te hanga o te kapa, engari he wā pai tēnei e ki te ake ai ngā pūhou o te kapa. It was a goal of mine to try and get a bit more game time this year, obviously not under these circumstances with Harry getting injured like this, but as it turns out, I'll get to hopefully get the run-on spot and get to play a bit more footy. You know, Tāwera's obviously an up-and-comer. He's been involved with rugby at this level last year and played quite a bit of NPC footy, so yeah, we're fairly lucky there. E ngā kau tākare tonu ana te kapa rangatira, ahakoa te tokomaha o ngā mumu o te kapa i whara i roto i tā rātou tākoro tuatahi i tērā wiki.